le wosili ya sunga ya amate ya ine nei tula le fiafi e kala fa pe ngo fa longo ai o le kala la e ko kolu le overstay ya nga yai Australia i kai milenga o ile au kau ap fa mai o le fiki o le konga ma le Samoa o akulo le fa msingonga fa yakulo ma le fa msingo o mai kai au fai mai ko foi upu ile upu le la ka wa kai au ya nganga waku al kaya fa kulo man fam singo ya fai mai ko fai upu le fa upunga le pin PEEN ya nganga laku al konga kulu mar fam singo for my sir, it's been a wonderful day today avai paki le konga stamp le kus for lawal konga ku fo mau ya Australia saungi ku fiki nganga laku al fiki sir, I have been to the market today. Paki da ufiki stamp kusfola fiki ngofo mau fiki Australia. Yang ngala ku Samoa ku luma fai mai sir. We are all human being. Ya fai mai no mar vam singo. Ya saulo ya mo aku ka me ya kanu mahoi. Saulo ya mo aku me ya kanu mahoi or ko ainga. Koe fo i Samoa ia o mea nga e whapenga o le maanga ia la o le pōnge o le wakako onga ngā ia o le ale kala vareela se karia martia via o ngā fo i pātere la tau ia ua apena leo le aka walunga kako po lau sunga le whawhea ngainga ia yese ia markako mkanga luenga mai iala ia nanga laua fio le fio ngā o i ala ku mai o pakolo ia mana fio ngā pakel pakolo ia malkako kalesia uma ia o leo le atawalunga